Dobar dan svima, koliko god nas ima. Šta vam kažem, u Irskoj se počelo događati neko sranje. Ljudi poludili, štrajkaju, sve živo. Pa ja vas sad vodim na jedno mjesto da vi vidite zašto se to sve događa. Kućeš ti. Se htio progurati za mene, a ne može. Što ovaj drugi dan da sam na ovom kamionu i prije nego što ga vratim njegov gazdi, koji ga je, ne gazdi, nego onom koga je zadužio, moram ga napuniti sa gorivom. Dizel. Kak su se ovi naparkirali, Bog te krvavi. Joj, što niko ne razmišlja ni milimetra. Val ću se uspjet provučak, uspije. To su stvarno eksperti u Božju mater. Gle ovo, važno da je on došao jest. To što ti ne možeš proći od njega, to ga boli kurac. Pardon. I što se svi parkiraju tam gdje ima parking i gdje nema parking i... uređena država. Ljudi, da se mi upišemo kilometre. 2, 5, 8, 039. Koji vodi na sve strane svijeta, taj put zna gdje je moj dom. Kroz prozor gledam rijeke, polja, gledam svijet. Ispod šljive zapjevat ću opet, zaboravit tuđi ću svijet. Zapjevat ću pjesmu kao nekad, zapjevat ću tebi što mi daješ moć. Kada sam daleko, okružen strancima, sjetim se sela mog. Cijena dizela je 2 eura, ja je zaokružujem od 20. A bila je 1,67. Znači, 230 litara, 505 eura. Ludnica. Šta se događa? Rekao sam sranje, je sranje. Znači, ne znam kakve su cijene dalje po Europskoj uniji i dalje što se tiče goriva. Međutim, ovdje u Irskoj su ljudi polako dosta im je. Dosta im je ti cijena i toga svega. I šta se događa? Počeli su prosvjedi. Na početku su bili mirni. Šta to znači mirni prosvjedi? Znači malo su šetali tamo oko parlamenta i tako te stvari. Pa su onda počeli pisati mailove onako lijepe, kulturne, British English. Kako bi bilo fino da se neke stvari riješe, srede
I normalno vlada, kao i svaka vlada, mislim ti ljudi imaju specijalnu genetiku, to su obraz koji John od opanka, razumiješ, ono, ma ne, sve je to u redu, to tako mora biti. I u biti, kad vi pogledate, mislim da to nije samo u Irskoj, Irska je dio Evropske unije kao, pa je to svugdje isto, ali porez na gorivo, znači mora reći samo porez, to je prirez, porez, pa zarez i na kraju se je dodao još porez na CO2, tako da irska vlada uzima 65% od svake litre goriva. Koliko god vidite da je na pumpi cijena, irska vlada uzme 65% od toga. I normalno da ljudi su izračunali da je to više od pola koliko gorivo košta. I onda se pojavi pitanje zašto je to tako. I onda to tako mora biti. I što je irska vlada je htjela još povećati porez na CO2. Tako da bi u biti gorivo bilo još skuplje. I tu je narod popizdio, naljutili. I zahtijevali su od vlade da spusti cijenu goriva na taj način da se odrekne dio poreza. Da se gorivo vrati na euro 60 kako je to bilo lane. Međutim, normalno da vlada na to nije pristala. Ko ste vi da nama kažete? Sad ko da neko proba Plenkoviću objasniti da se može Hrvatska, ne on se ne odreće nikog, nego proračun da se odrekne 23%. Što maznu od svake litre goriva, to pa odmah propada država, razumijete. Tako i tu ta sranja i šta se je dogodilo? Počeli su prosvjedi. Znači, danas je 8.4. Znači, juče 7.4. je bio prvi prosvjed. Znači, kako to izgleda? Znači, kamiondžije, seljaci i svi koji koriste više manje dizel ili gorivo za svoj posao nisu baš blokirali ceste, ali stvaraju kolone i voze polako, tako da ometaju promet. U biti, ako ga god sam pitao, onako, i šale pitaš se, ti dođeš ujutro, znaš da je tamo u gradu je prosvjed, dođeš na farmu, na farmi sve normalno šljaka, mislim, ono, muzi se, sve se radi i onda ono pitanje, šta ti ne štrajkaš, razumiješ, đubre jedno, ti ne poštuješ. Ne. Svaki seljak je rekao da je svoje radnike poslao na štrajk. Znači, svaki farmer je poslao, ako ima jednog radnika, poslao je jednog, ako ima više, onda je poslao 2 sa 2 traktora u grad. Znači, oni familija su kod kuće, muze rješavaju to sve, a ovi radnici stvaraju gužvu negdje. Tako i naš šef je poslao 2 svoja sina sa svoja 2 kamiona tamo, a on je sjeo u kamion od jedan i tako mi radimo normalno i izbjegavamo glavne puteve, što u našem poslu nije tako velika stvar za izbjeći. Ali, razlika u cijeni kad ti pričaš sa seljacima, šta njima znači 50 centi, recimo evo pogledajte i u našem poslu, da recimo na ovom kamionu ode rezervar goriva za 2 dana, to je 500 litara. 500 puta 50 centi. 250 eura je skuplji rezervar goriva, znači to je na tjednoj bazi samo jedan kamion, znači 1000, ajde rećemo tako, 1000 do 1500 eura, ovisi koji kamion. Na tjedan. Puta 18 kamiona. Mislim, to je jako puno novaca. I sad kad pogledate ovaj seljak što sam danas s njim pričao, kaže on, meni je to u pik sezone, znači kad se kosi trava, kad se pravi silaža, sjenaža, ovo, kaže, meni je to 4000 eura dnevno više novaca za naftu
nego lane. Dnevno. Tako da ljudi su poludili i sad vlada ko vlada, vlada se ne da. Irska vlada je oni kao vole presjediti to. Koji naši? Pa svi su oni isti. Oni sjednu i šute i ne pričaju dok ovima ne dopizda. Ali što je rekao jedan, s kim sam ja pričao, kaže da je to u 8. mjesecu. Kaže, pa su godišnji, pa je ovo pa ono, kaže, pa mi to ošli bi s cesta. Kaže, ali ovo je sad u aprilu. Kaže, mi imamo do zime vremena štrajkat i zafrkavati. Isterat svoju pravdu. Kaže, i sad, kaže, oni na to nisu računali, ali sad će se im to desiti. Kaže, sad računaj masa nas, kaže, onda mi još popijemo koje pivo, kaže, pa znaš kako to bude nezgodno. I u biti, danas je 8.7. Ja ću probati taj video što prije napraviti, zato da budete eto na tekućem što se toga tiče, ako to ikog interesuje. Danas je 8.7. Danas je, znači, pošto juče vlada s njima ni htjela pričat, ništa, danas su se oni odlučili da će blokirati Dublin. Ako to neće napraviti danas, napravit će sutra. Znači, usporit će promet, neće ga potpuno zatvoriti, ali će ga jako usporiti i u biti neće, ako sam dobro shvatio, neće nikom dati ući i izaći iz grada. Dublin je glavni grad, tu su svi političari, tu je i glavna luka i sve što ulazi u Irsku izlazi, više manje dolazi u Dublin. Dolazi i vamo u Cork i tamo u Shannon i svugdje, ali Dublin je glavna žila kucavica. Tako da ja, ako je neko u Dublinu, ako je neko vozi kamion tamo i doživio je nešto od toga, aj molim vas dole u komentarima napišite šta je bilo, kako je prošlo, da li se nastavlja, da li se prestaje ili ako neko zna nešto više o tome. Ali eto, počelo i tu sranje. Ja sam baš kad sam se vratio nazad u Irsku, razmišljao sam kako niko ne trza na to poskupljenje goriva, ali oni vole onak vikati i tako nešto, živčaniti, ako niko ništa. Kada na jedan put, evo ga, akcija. Tako da, ja sutra, mislim, u biti što je, oni, tu u Corku su oni od Watergrass Hilla prema dole, prema Corku, su rekli da će usporavati i blokirati promet kroz tunel. Znači, vi s ove strane, sa dublinske strane, ne možete nikako drugačije doći do tamo nego kroz taj tunel. Nikako ne možete doći do Corka i kako bi rekao, na onu stranu. Ima more, taj tunel ide ispod mora, na drugu stranu van, i dođete u biti u Cork u grad. Ja u biti imam neku opciju preko brda, ako budem sutra, ne da bi trebao, sutra moram ići na onu stranu grada. Tunel je najbrža solucija, ali ako bude tunel zatvoren da budu tamo bili kamioni, ja ću probat jednu alternativnu rutu za koju, mislim, ne zna svaku, valjda Irci znaju za nju, kak ne bi znali. Pa ću se tamo probat provući. Ako ne uspijem, u svakom slučaju snimit ću vam kak je to bilo. Ili sam zapeo, ili nisam zapeo, ili sam prošao. Mislim, cesta tamo gdje treba ići je uža od ove tu. Ovo je široka. Ono je stvarno, i još je pločnik, trotoar, mnogostup, kako nek god to ko zove sa svake strane, tak da je za gumu rasjeć jako dobro. Evo viš kako čovjek zna šta mu je posao. Tako da, počelo se nešto čudno događati i u biti pojavio se tu još jedan problem. Irska je tijela, Irska
nema plina i nafte praktički ništa. Ima jednu platformu tu kod Korka negdje na moru, tamo to je jedna jedina što imaju. A inače nisam znao, znači da je Irska je bogata sa sirovom naftom u moru okolo i sa plinom, ali zelena agenda nisu im dozvolili da, mislim, meni to isto nije jasno da ti Evropska unija i ti neki zakoni u svojoj državi ne dozvole da ti vadiš naftu, nek te teraju na solarne panele i na vjetroturbine i na Božju mater. Mislim, to je politika, to je druga priča. Tako da neću u to zalaziti. I isto tako ko što je Srbija jedno najveće nalazište litijuma, kako kažu u Europi, tako je Irska puna litijuma, ali ga ne daju kopati. Što je u biti, ja se i slažem, ali bi devastirali cijelu državu. Uglavnom, nema veze, to je to. Eto da znate da se ne ujebem tip kako, dobro morate drugačije uknijeti. Repu su dovezli. Tako da se, ono kad, meni je, zašto vam to pričam, ono svako ti kaže kad dođeš kuću, ono na godišnji, boli tebe, briga, ti si u uređenoj državi. Ja mislim da uređene države više ne postoje. Njemačka nije više to što je nekad bila, u biti Njemačka već dugo nije to što je bila. Zato što ja sam se prije jako dugo vremena vratio iz Njemačke. U biti tako ćemo reći, ja sam se vratio iz Njemačke prije nego što je bila popularna. Ono da se ode tamo. Tako da Njemačka već dugo nije to što je bila. Irska je daleko od... Dobra je država, da se razumijemo, ono imaš kak da kažem, ali ja mislim da nije uređena. Ovako ćemo reći, ajde da se ne cvilimo, u biti neke stvari su tu puno bolje i puno jednostavnije nego na Balkanu, ali jako puno stvari na Balkanu funkcionira puno bolje nego tu. Nije za povjerovat, ali je. Oni su jednostavno, drugačija su nacija, drugačije funkcioniraju i što je njima dobro nas nervira i obrnuto, tako ćemo reći. Evo, ovi farmeri su upravo završili s mužnjom. Sad dok ja sam morao malo pričekati, oni su se spakovali i ošli su na prosvjed. Neka i treba tako, ja podupirem to maksimalno. U biti di je još narod poludio, vlada je dala predlog normalno kako bi ljudi ušparali na gorivo, da manje potroše, neka se manje voze. Nek se manje voze, svim ovim ostalima što su kamioni, autobusi, to su predložili da smanje brzinu putovanja za otprilike 10 km na sat kako bi kamioni i autobusi i sve to trošilo manje goriva. Ko može raditi, nek radi od kuće. To je, baš ono, zvuči to poznato. Nemojte putovat, manje se vozite, u biti još bolje je da ne idete nikud i radite od kuće kako god to možete. Kao da se već jedanput desilo, da nema negdje u podsvijesti da je to jedanput već bilo. Seljaci normalno kažu ako dignete cijenu dizela, mi ne možemo više proizvoditi hranu ili ju ne možemo proizvoditi za tu cijenu i tako da to sad cijeli sustav se im ruši, a gdje se ne ruši. A mi sad idemo na jednu drugu farmu, moram proći kroz jedan dio grada. Pa ćemo vidjeti kako ću proći, će biti tamo neki gužvanac, krkljanac ili će to sve proći kako treba. Isto u jednom momentu je irska vlada htjela na benzinske pumpe staviti policiju i vojsku kako bi ograničili količinu goriva koja se tenkira, da ne bi to išlo, ne znam, koliko možeš natočiti u auto, 50-60 litara. Sad je tu problem, tu su oni htjeli nešto ograničiti. Tako te stvari. Uglavnom,
kao i svaka vlada, ako mene pitate, znači od svih mogućih poteza, ajmo povući one najgluplje. Ne bi smanjili cijenu, ajmo ograničiti sve što ide okolo, ali cijena nek ostane kakva je. Ali u biti kad tako pogledate je da najveći kolač od poskupljenja te nafte uzimaju vlade, a ne cijena nafte je u biti to što nas skoči po barelu na litru, to ne dođe puno koliko država onda metne svoj lončić krajem. I u biti kad tako pogledaš šta političari kad zajebu sve, šta oni naprave? Stegnu s ramenima i kao jebi ga, desilo se. Dobro. Ništa, ajmo mi dalje, pa ćemo vidjeti šta nas čeka tamo malo dalje. Ništa, stavit ćemo malo muzike, put ćemo malo ubrzat i to će biti za čas. Zaboravi tuđi ću svijet. Zapjevat ću pjesmu kao nekad. Zapjevat ću tebi što mi daješ moć. Kada sam daleko okružen strancima, sjetim se sela mog. Živi tu. Zapjevat ću pjesmu kao nekada. Zapjevat ću tebi što mi daješ moć. Kada sam daleko okružen strancima, sjetim se sela moj. Zapjevat ću pjesmu kao nekada. Zapjevat ću tebi što mi daješ moć. Kada sam daleko okružen strancima, sjetim se sela moj. Što je iznenađujuće malo auta ima danas, ali tu inače i ovamo nizbrdo dole i tamo na onoj cesti bude poprilično puno prometa, ne znam kud su svi pobjegli danas, se stvarno prestali
voziti. svaki dan. Samo igram svoju ulogu, kilometri se gomilaju. Neću stati dok ne stignem kući, težak posao. To je sve što znam. Na ovoj krivudavoj cesti nalazim dušu svoju. Sanjam odavno izgubljeni san. Proganjam sjenke ovim putevima. Blatne gume, dižem prašinu u ovom čudnom svijetu. Nalazim vrijednost svoju. Dobro je prošlo, nismo nigdje zapeli. U biti ljudi su ljuti i na novinare, jer su novinari napisali u nekim novinama, to ja nisam čitao, da su ovi što prosvjednici, da su to ljudi barabe, desničari, ovo, ono, vamo, tamo, a u biti to su ljudi, privatnici, poduzetnici, kamiondžije, seljaci, koji bi htjeli samo zadržati svoj biznis i preživiti, a ne propast radi cijene goriva i radi neke budale koja ratuje negdje i ove naše, mislim nije naša, ali nema veze, Ursula von der Pfizer, što izmišlja sve žive namete i karbonski otisak i nemam pojma šta sve. Ništa, evo, došli smo na zadnju farmu za danas. To je više manje to. Ja bi vas molio, ako vam nije teško, da dole napišete u komentarima kakva je situacija kod vas, šta se iz koje zemlje ste, to prvo, onda šta se kod vas dešava, ako se ništa ne dešava, zašto se ništa ne dešava. Da smo malo na tekućem, di, šta, kako i zašto. I za danas, eto, od mene bi to bilo to. Ako bude nešto novo, snimit ćemo nešto novo. Ako ne bude ništa novo, snimit ćemo neku priču po starom, kako to Bog zapovijeda. Ništa, to bi bilo za danas to. Kome je jutro, ja mu želim fantastično jutro. Kome je dan, ja mu želim još bolji dan. Kome je veče, ja mu želim prijatno veče, ugodno veče i laku noć. Čuvajte mi se, ostanite mi živi i zdravi i volite svoju obitelj.